ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯎꯠꯁꯣꯍꯧꯕꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤ ꯁꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯦꯐ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯁꯛꯀꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩ ꯄꯦꯔꯥ ꯁꯦꯃꯣꯗ ꯆꯤꯡꯅ ꯁꯥꯄꯤ ꯁꯛꯀꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯐ꯭ꯂꯨꯠꯇ ꯊꯧꯒꯥ ꯖꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯔꯥ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯁꯝ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯡ 5:52 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯥꯀꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯚꯥꯅꯨꯋꯥꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯎꯁꯣ ꯀꯧꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯎꯁꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ Taragi mitina timlagle Ngashi koro numita Pathok jariva thoram she Hậu bơ ghi ra lối bơ phà Tích nập tích ta và khai ta và vi vi yu Tiếng bân bơ ghi mơ bù ni Mơ bù hoa ghi ngà thô kham Anna 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 Mune Kurum Jarida
Secretary Ma'am. Kasi nag-February, check mo na ako Harvey, sila nag-February na February, yun na yung topic na sila sa mga kasi na haraw ko kasi pwede na sa mga harap sila parang magkakain na ko kasi kung ano ako doon ako dyan kaya dahil na meron kita mo kaya kaya ito hindi na kita kaya nag Oxford last year Nasi Bangladesh University National Ibu Kobita Pasuk kita mui Ibu Ibu Sheri Jangan Tuan Jadi Pamjara Subjek saya Pamjara Shunya Mana Pasuk Kasih Tuan mulai ini yang partisnya tiu naharul tiu elambam milakanto jadi elambam milakanto di kopi elambam milakanto di mana wani ini hai bishe elambam milakanto se अपने बांग्लादेश का 1979 का साहित्य संसद की Canada Partunda Bangladesh dan Akni Kebisi Kebisi PMC pada institusi student pada sastra dan student ini dia pergi Bangladesh ke Maitei Shortco je pergi Manipuri Maitei pergi आधुनिक जे कविता आधुनिक शेर ini pergi untuk warna Baik boleh, jadi boleh macam dia tak boleh jalan coba seperti ini. Asalnya di pasuk tadi pasuk tu itu saya cuma ni tiu naharul tiu, lecin guna adiada payuna, nushit guna mabam shintuna, ucap guna maniutamna, braja guna akan berthamuna. Nonglay guna adhubat kontrata nong khang guna akan berlutut tiu naharul tiu kokhan tu thadat tu samaj ki pal tantiba amamba tukat chaka hadat lu dharma di uhilang arthayatama kunchi ki kata tugai shekai kaligata ki galu apat pa tukat chaka punama tiu
naharol thiu. Thakta khada maike marimakta anuba phajaba achumba manghalnu athiba kunama samaj ashibu kushillaba thamoy ashibu mahallaba wakal ashibu sharan analab jindiba thiu naharol thiu anuba shahita ginabi shakku kappu noku tattana lettana anuba shubda anuba jagoida anuba warinda anuba shayenda Pamallu wakalgi mukti mudhatro shahitogi amal balabe thiu naharol thiu jatka muki gan babukninda lenchalo chawkraba thugaiba thalatlu ukningi ashoka bunama kannadraba asha bunama madhallaba wakal bunama unshigi kujaki buhilan bunama thiu naharol thiu Thiu he biplobidor, hangu, ako'y siya shahinatagi mukti, tawgadaba amak pa bolidan, manggagadaba ni ishagi ko'y jagathiba, punshigi achun balambenda, chakshidu, naharu. Thiu naharol thiu, shakgadaba ni anoga ishe, nilhangadaba ni prithiyashi, naharol gi thamoy gi shukadaba ishe Gadabani, War Jagat Ashi. Evan Gadabani Naharoli, Athoba Shiva, Shiva Kanva Pushi Jabul. Thiu Naharoli. Thi Gadabani Shuklaba Umanga, Pi Gadabani Pamlaba Chagarda, Luk Gadabani, Chain Gadabani, Pai Gadabani, Kadat Gadabani, Shakai Gadabani. Pura-pura koina anuba kunci anuba asha anuba bikin puro udaran sen Jadi dia kita sini mengaji sebagai presiden kemudian founder ambil kita masa gaya yang founder wahai kada ambil gaya tuna untuk dan masjid dengan direktur Bangladesh Bank itu mengaji wahai itu melihat wahai kada ambil bahasa sendiri masuk akhirnya hal untuk bangunan untuk dan masjid menjadi Food and Agricultural Organization Bangladesh का उसे करना agricultural trade systems assessment अदु की प्रोजेक्ट अदु policy नोट स्पेशलिस्ट करना हाँ की तो मेरी करना सब जाना सब क्या होगा वाकई में जो करना मैं आना उनका तो बात भी जुना मांगता email जाओ email जाओ बाकी PowerPoint presentation अमूल बाकी हम लेकर वाला वही तरह मैं आगे फोकस करूँगा यहाँ पर मैंने जाना फॉर्मली में चला मैंने नाम Ina sisi pada program sisi apa tu saya kita na inherited artikel itu tapi dia tadi mana part ini di bawah ronda ronda kan ronda pasti boleh kita ronda jadi ronda kan kita ronda pasti mesti bawah ronda mah asyik itu sampai terhalang sampai terhalang Sabski wasal So
ये हाथ भी आगे तो मगर चीज में हम शेयर कर देते हैं काना पर Asian generally in 3 November 2016 ISTV discussion war discussion और Aí tem um negócio que me contou coisa da na discussion Christian November 2016 ISTV discussion award program Congress की तय करना करी तौरगली लंदन शिदा मशागी ना नाकोन नंगरी हाइबरी मतान बिलें चिसिदरमी Chamlatna Harabada Chantamalema, strictly. Sanolema, Amadi, my son, Rajashri, pragmatic over Wamats and Helugu, Lupari formation. Luana, Bangladeshi, Amadi, Bangladesh, India, Shokar, Ramate, and Pandigo. Shatantiam, Kavi, Shatantiam, Mata Lokalapa, Yam, engaged with Matan, she addressed over there. Makhoi anigi maikom anida tension ki mami taari bedu laga mitei noina shodan kamai daba okai sarkari system ka bari nakshin babu di helali haibu sarkari shenthunda maragata namba na shaitona yani tinggal nambani amashu yatun koigani haibu shekhan ngai देशमधी मालूमी होगा मार्केट तरी रेस्टोरेंट मतलब नाइजेरी आन ग्राम फीबरी वाले मशागी इन्वेस्टमेंट की बता नहीं बनते सरकार तरी पेशवाना इना इन बनी आमदनी कशी पिक्चर मालूम शरीरों का मशी अचूक परिस्थिति होगा फिर Logo di Matami, masih John Maynard Keynes di Frederick von Koba, macam ini pemain William Shakespeare sekarang. Keynes di Shakar dari Shenban, Shakar di Koba, bahaya kemarin face koga, entrepreneur masyarakat, sudah juga Shenban Pam. Yang lebih kreatif Both की मताशी क्रिएटिव इकोनॉमी का तुम चलना लिखता नहीं है बरगोइना है यूनाइटेड किंगडम की क्रिएटिव इकोनॉमी टास्क फोर्स हमारी मैनिफेस्टो फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी चाइना खाबिया सिंगापुर इंडोनेशिया हमारी ऑस्ट्रेलिया की क्रिएशन मताशी का मिले ऐसे अय्या हंड्रेड के यूनिवर्सिटी का हमारी कांग्रेस की होगा इंडोनेशिया की market pandang sudah gila. Maka ministry हम पार्टी के इंडोनेशिया की क्रिएटिव इकोनॉमिक जोन ओवर जोन का itu akan di dewan mana di create mapan di dalam ada kalau cuma mau isu cuma creative economic zone mah share malah kemarin juga ina RT koda global change mana di mana sih infrastructure shangapa amadi market design tadi puna coba matangga shortagi solution tadi matutai lalu alaiba bidang dari yang ada Bangladesh creative artist shina hengariba crisis ya demand crisis matami abarum dalam hodok punamba demand shifter punamba di magun cemba produk supply later pada shoe marumani nanti matang nanti matang common probability koiba mahushan dari benar problem kali adun layer itu nanti scientific definition shoe matang shida shingan nebo chani barangdi di shamasta chaliba jiki ISTP program shoe lakukan kiba nanti definition tu wari from dari How Namriba, Yam Akuba Migami, Habitai. Everything but the actually nice stuff in this culture and Obushi, to be Matanishi. Hiramana, Makogi, Waron Shinda, Shaito Ron, she did a Matanishi, Matanga, and Lotiba, and then she Aruba, Midiadi, Tilbu,
lakpa ngamba million yakde mutan bi shenilongi maigre ye labda iteina pamari bashe environmental project na adugumna oina सरकार की बातें तभी बनूं चलना शेंथुन शास्त्री इबरी मनांगनी इनाम के बड़ी पे ना कोथो की मोनली दुपातना फेसबुक तो ओले लाइव जाम तावतना ये बदलती जिधर इसका कलाशन पर मगर चक ऐसी चीज़ मायना तो चीज़ें तो बने नहीं होने पर शिका जो था विशेषी हिलुशी मार्केट तो अपनी बाजार से बांग्लादेश के बाजार में तो अलग हो जाए ची मार्केट से जुड़ा जुड़ा तो जाने environment की ओगा project की cost benefit शेंचन में दिखाना बा मेरा को बंदा financial मोमेंट ना मधुलेवा नमदरगुम नाटी ओगा मोमेंट social value हाइडमा सुताबगुम अखोई नाहरों में शुरू इशारे लोन शिदी लगा नाटी ओगा कभी अमदी कानाबा अमदी शेंचन माइले अनिमक की वकुम ओगा शक्तंगो थंबीनबा मथुमी अमरंदा ईबुक अमदी ईबुक अमफोंगा फेसबुक की पेज में शेयर बजा प्रोफाइल तौदा करी अहें प्रोसेस में चिकाना दो शेयर करना है वाशिदा वाशिदा अपने हाँ नबी इधर का कोई नीमन तो नहीं है हाँ नबी नीमन से तो उड़ा कर दो उधर तो ले जो उधर में श्री मार्केट से अमदी प्रीमियर श्री Kalau nomor saya kerja, di sini ialah aku informasi bisa dalam juga bah asli government. Dimana wah hal ini desmada shulukuti, maksudnya agrukuti, mina nana di bawah ada form lain na, pasco kan sih mana beres lain hal ini. Kalau kita itu form ada pasco sih tadi mungkin display shulukuti mana agrukuti mana. Bagi OPM application itu base juga tadi mana naiknya naik itu lagi passion sekarang. Jadi sih posisi mana kita sampai ke wajah orang bagi dia sih mungkin itu kan kalau di itu higher level orang jauh. Jadi mana macam itu sih. Itu baik soalnya jadi jadi nanti buat culture nak di orang jauh itu sih lagi. Kalau tu tum koi bahaya sih entrepreneur na lokal Udang itu ni na lep kadang tunggu bersih terbaik. Makanya major player ni, entrepreneur mana jenis umumnya. Game show ni macam ni na panjari ko major player sih na, terus dia game show tu satu kursi mami. Jadi game show ni na apa player mana kita mahu cari umum jenis tu boleh. ISTP program tu शुरू किया kita, एक श्राम शुरू ina ki कोई migrate entrepreneur mami. Tang kita jangan dictionary ko harus kali critical mana kita sebut macam ini. Entrepreneur ni harus itu, mana tu benda. Tapi recognize objective. Satu lagi entrepreneur ni. Subsidi mana baru tahu bahaya itu. London lakada bawa tanda, mereka tu entrepreneur film sudah kan thona happy bah, amadi masyarakat mengiwat ni. सरकार की क्षेत्र में विमान सप्लाई मांगे लोग बता रहे थे मधु तुम कोई नतना और वो ना शेयर लोथो ना बता ये ना कोई ना लोनर कर जाए मधु ना लोथो को भी mahun kibagi mau चले NGO ना fan कल्चर को बा ले पति बच्चे शेरपान फंड है ना नाटी शुरू हो जाएगा चावा उम्बर उम्बी उम्बले लेपति अगर हम दा अपना तारीगा लिबाशी इंस्टीट्यूशन और वो ना रूल्स ऑफ लॉ फिल्म लिंक करना सरकार अभी तो विवाद भी शुरू किया हो प्रोजेक्ट की मरुआ थकोशिंदा कमीशन की वक्त योजना बशी मिशन dari kantor mana tax punya fungsi bah pesadari centrum punya dari bah seluruh piano project mana luar pada lebih banyak muda lebih besar high jiwa macam show high macam show kantor ini dong
principal agent moral hazard amadi adverse selection habili confirm thokba midugudi khanbidana confirm thokba confirm khanbiba leigani habi sarkar dedi konoshi bishala ashi mai ta ni shi সমস্যা হবে বাট ইন্টারনেট আপনি ইন্টারনেট খবর ইলারে না শিকার ভাই মানে ইলারে না সাথে না হেলু তো কিছু সময় বলি আগে না তাই সেকেন্ড সেমিস্টার তাই পাবো বলি কি ভাই সামনে সাথে যায় Objective entrepreneur shogun과 도신기 모델로 오해를 장단 나라의 해는 것과 아무튼 전통적이 이야기하고 있는 신의 게임. 제가 알던 저도 already 고릴라 기술이 just slide 보시 itu nanti kakak cendera di parse sini parse WhatsApp है ये WhatsApp था ini शायद की है तर इम्पोर्टेंट कोड मतलब itu di sini open door direct open door dah sudah tak screen full screen tu 자, 이런 시간 짜는 거는 시간이 더블 에디션 하나가 다르시. 이게 나오는데 미리 거기 뭐냐 시간에서 미리 되는데 혹시 아서 사람이 쇼분이야기. We can knowledge then we internalize same habit external demand relationship. 미리 거기가 뭔가 이 상황에 하기가 시나마나 지시 변화시가 그냥 나타내는 거라. 그러니까 이제 제가 이 폼 나이 오피스도 도움이 되는 지금입니다. 밑에로 나아가 마을에서 밑에로 나아가 그냥 지금은 어느 컴플렉스들이야. 지금은 인터넷 세이버 쇼플리 이제 도와자라가 지도 마크를 돌아가는 지금 어느 게 중요해요. 시비시들이야 뭐래? externalize marginalize लेकिन तो बिना करके रखा हुआ है ये माध्यम से लगा पूरा करना है तो शब्द बाहर लेकर ना चाइनीज का भी नहीं बाहर से करना है ऐसे खलन इंडस्ट्री ऐसे मोइंग ऐसे पारा की मार्केट क्वालिटी से उन्हें खाना हो रहा है हम अपने एग्जाम समझ लेंगे एक्सटर्नल marginalize समझ लेंगे शिक्षित कोई कोई तो मुझे so ऐसे शिक्षा में जो है कि शिक्षा का लाइफ का लेवल जो होता है माइक्रोना और रिसीव तो हो जाए डिकंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा अगर शिफ्ट माइक्रोना बंद कर दी हम तो हमारी माने मनुष्य के कुछ तो होगा माने अरे ये कई मत तो बंद तो ना हंड्रेड चीज लगा माने तो डायग्नोसिस तो हो जाए साइकोलॉजिकल जावे नॉर्मल का फिलोसॉफिकल मेंटली फिलोसॉफी है पर इससे फैब्रिक कैसे ये हालत करना माओ को सीधा ऑब्जेक्टिव Sekitar mana itu kalau bagi persoalan hal selama ini, ada sebenarnya di Iran di Jawa atau di Jurastra, ada juga di mana aku buat itu. Ini maki, kalau sih lagi ini, ini government ada, otomatis maki konsepnya. Siapa Existo usuari, Iran existo dari maki ini, orang penulis itu mengajarkan itu pandai. Mana hari itu selama ini, sekarang itu using you where you were Bayan. Even when Bayan of Bami, he who hides the monster should look at to it that he himself became a monster. And if you gaze long into the abyss also gaze into you. And the monster not the monster you want to have. It had a current manda face. Don't face in the car. Perablasan ini hari. Perablasan macam mana? Hari ini untuk bisa. Macam lagi monster, festival monster lagi. Jadi biasa apa main itu hari ini atau lopor tu je, orang yang ikut show. Apa itu show kerja lagi. Itu maki. Itu
ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯗꯨ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗꯨ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯜ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯂꯦꯕꯦꯟꯇꯔꯤ ꯃꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯔꯥꯁꯂꯤꯂꯥ ꯃꯥꯅ most expensive and exclusive cultural production over there. Jakarta ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅꯔꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯨꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯃ ꯏꯁꯇꯦꯞ ꯁꯨꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯃꯥत्र ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯐꯝꯗ ꯕꯤꯚꯤꯟꯅ ꯖꯒꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯖꯔꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯅꯥꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯀꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯗꯔ Ethic level should certain so our structure was sensors level is more level produce an inferior object subject to the object of the right. So we reverse the case shape like produce in certain knowledge about the visual more often launch them and actually any digital archive exclusively about the regular village. Regular village open the power is not an institute, nor a structure, nor a position. It is the name we give to the complex strategical situation in a particular study. So, next. So, however, actually, deliberation. Deliberation about the in communicative action, participants are oriented primarily to their own success. They pursue their individual goals under the condition that they can harmonize their plans of action. Actually, when we majority মানে ডায়লগটা আগে মই খান যে আসলে মনে নেই মনে নেই শুনতে শিশি মানে হলে বিষয়টা সো colonization of the live world strategy and the strategy festival become the tourism resource one but she go from final authority final she structure the way reclaim the communicative action in the public sphere full time deliberate counter publishing the avoid should publishing but that create Manipuri citizen juries. Our jury mission that suppose I should the juries machine. Suppose I have juries or a shame and which are the higher that I can program the Facebook. But then again, we don't have to show like we have some culture, some culture, title of the life. My have to be that deliberate democracy is resistance. Next. Friend laga sino psychological termoni apoy khale je catastrophe mane achieve karaga apoy hai je na rakho de ki bhai tab na apoy kai to jane kai to jai habit se kar khana ko bi na to mai to apoy khale je bayan somoy bagi mane experience se hoy na mane moshi mane shoot na bayan mane bole apoy mai puri diye pura pura na but adi to apoy pura so ja mai bayan completeness je completeness na khali asli mai completeness diye mai to ki kar apoy na mang na zero na to ka non ko je je final ro ko je traversing the campus shi mana moi shi laka to luya ni mana ami fluency da mai laka shi kan moi mathematical ko je bila ko so ashi shi mai ki কারণ ছিল আমি যে প্রস্তাবনা করছি সেটা তাহার ছিল তো চার লাইনে কাজ করবে সবগুলো তো একটা সম্ভব না এরকম করে মানে শিক্ষিত এই হলো একদম প্রস্তাবনা The consensus is structured like this. It speaks the desire of the desire, which is the desire of the other.
other series are so produce film and series of shape project showing pregnant character secretly yearning for Manipuri wholeness. Ulta মানে এমন ধরনের ডাইরেক্ট হিসেবে যায় যে মনিপুরি পাওয়া মানে বেশি ওই কথা বলে আর তুমি সম্পর্কে একটা ফিল করতে পারে আপনি সিরিজ করতে পারেন হয়তো উল্টা বাকি আপনি যে ধরনের মানে আপনি দেখি নেই না তা সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট করতে পারেন নেক্সট the data perception of basically was a structured discourse মানে যেকোনো যদি আপনি একটা discourse আছে যদি স্ট্রাকচার করতে আপনি উল্টা ভাবে পার করাটা মানে উদ্দেশ্য নো মানে there is nothing outside the text there is no presence outside and inside the text the text is the only phenomenon the only event so আপনারা the way to the direction আমাদের অনেক থিওরি আছে বাংলাদেশ অন্য যদি ধর্মদার সাথে বাংলাদেশ হাইওয়ে যে আপনি আপনারা যদি বাজে যে আধুনিক সভ্যতা কিন্তু খ্রিস্টান সভ্যতা নেয় থিওলজি দেখি মানে অন্য থিওলজি মাইদার ব্যাকে নাই I understand that the word difference is deeper and marginalized of the part. Therefore, difference media is supplement to recognize the but apna khana nije deconstruction to khana nije so that Bangladeshi purity has only exists by endlessly different the Bangladeshi supplement. So apna ulta mete word যেমন বলি এইভাবে আমি সাপোজ পয়েন্ট হলে everybody speaks and the media words and চাই করে না যে যাই শোনো এটা কি রকম কি বাংলা বাংলা একটু বাংলা চাও না নাই নেই মানে তো চাও না মানে এরকম টাইপের কোনটা Simple techniques used to let have you organize. Next. Plus note simple সেই মানে জানেন এই সামনে institutional এই সামনে মানে policy making সময় so man high institute are the roots of the game of a society and more formally are the humanly devised constraints that saves the human interaction so আসি মিনা interaction এই প্ল্যান কোন মধ্যে সুন্দর ডিরেকশন অন্যভাবে মিনা এই হ্যাঁ so institution যে রুলস যে আমি ক্লাস করে যে ডিমান্ড সামনে হবে তো আমি তো শুরু করে আর না সাপোজ এরকম করতে পারে যে আপনি মানে প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট কোঅপারেটিভ এমন ভাবে কেন করতে পারে বিল্ড করতে পারে যেটা কিনা ডিফেক্ট হয় কিন্তু সুন্দর ইনস্টিটিউশনালিটি মাইন্ডে যাবে কনস্টিটিউশনালিটি ডিফেক্ট মানে এমন ধরনের মানে এস্টাবলিশ করে মানে যে আদি দুর্গা কি গ্রোথ চেঞ্জ করে যায় মানে সব স্কিল ইউজ করে যায় সব স্কিল তাওয়াটি এমন ধরনের বলা যায় না যে মানে এখানে ইন্টারচার্জে লেগে 50 বছর চন্দ্রা বার্ডেন তো হলো তো বলতো একটা মানে সব স্কিল কেন না ইলাইনার না ফলাফল মানে নিয়ে আসতে পারে ওই টেকনিকগুলো আপনি ইউজ করতে সেটাই থাকলো থ্যাংক ইউ actually reconstructed because we were about entrepreneurship who open quickly and bagi project production yang akan memandangnya yang tadi itu, makanya sudah ini mengenai biologi jadi mengambil tahu di dalam situ, sekian bagaimana pada itu membina bagaimana poin apa juga saudara saudara mengenai masalah kultur, poin ada yang Ako kada Manipuri Bureau Siguro forum sila war na magiging spoke feel tawag actually তুমি কতটা Manipuri Bureau কি পাকা বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সম্মানিত সভাপতি অবশ্য এই the chief guest deputy Sarvajan Shraddha SCC senior advocate Supreme Court Dhaka Bangladesh the especially deputy respected Dr. Hiren deputy Nobita Sinha विशिष्ट कार्यकार जब जितना आप लोगों ने रिवाज जब ये वाला जब जी
저희기 오늘저 이나오 이쪽이야 오늘저 검토된 수련지 디스스 파워 스테인 그래서 우리가 아무튼 뭐마게 리기도 제스키 ঢাকা 리기도 ঢাকা 우리 지나오시 아무튼 이마인도 지금 보이나 뭐 언제리 아무튼 보이나 제리 এইটি স্পেশালি বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ পরিষদ কি প্রোগ্রাম দরকার আগে থেকে বৃহস্পতিবার বা 5 দিন ব্যাপী সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কি ট্রেনিং প্রোগ্রাম এই সমিতি ইলেকশন অবশ্য বাংলাদেশ তার জায়গায় মামা রিটায়ার্ড এডিশনাল সেক্রেটারি অবশ্য এই সমিতি জায়গায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সম্মানিত সচিব মহোদয় মায়ের মধ্যে থেকে ফার্স্ট প্রাইজ জায়গায় করিয়ে প্রকৃতি কক্ষাদের মধ্যে জায়গায় শেয়ার তো যেগুলি তো এই কথা শেয়ার তো জায়গায় জিতে মামাটা জায়গায় কতজন শুরু হচ্ছে একাডেমিক প্রেজেন্টেশন তো যদি আসলে একাডেমিক বিষয় নিয়ে এইটা যেহেতু social activists को हाइलो जा रहे हैं जी जेहेतु ना ट्रेनिंग का चंगो देखिए हाई बजे डॉक्टर एडवोकेट की भाई लाइसेंस ले रजिस्ट्रेशन ले किंतु ना सोशल एक्टिविस्ट है वो बेटा ना को कोनो रजिस्ट्रेशन को सर्टिफिकेट की तो बिना सोशल एक्टिविस्ट आए को कितनी ले गया वो सोशल एक्टिविस्ट है जब ये जो डेवलपमेंट सेक्टर में तो जो ये का ट्रेंड हुआ जगह की जी बांग्लादेश की मीटिंग में थोड़ी केंद्र से ये तक शेयर तो जे स्पेशली एक नंबर हलो जगह की मीटिंग लेवा ऑर्गेनाइजेशन में आपसे लीगल स्टेटस है कि जगह की सोशल एक्टिविटी को रजिस्ट्रेशन लेवा और जो चारों ऑर्गेनाइजेशन मदर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्राम तो जगह की लीगल स्टेटस लेकर उसकी फील्ड में स्टेटस में यदि जगह की बांग्लादेश का पूरी उपकाय में मार जाके का 51 तक गेलु का जगह शुरू जाके देरी तो जब अपना फंडिंग ले रहा प्रो पार्ट ऑर्गेनाइजेशन में जगह का पूरी उपका जगह सारा बांग्लादेश का जगह में बाहर से हाउस होल्ड है दी 55 मिलियन के रिलीज है और ये तो बांग्लादेश का फास्ट ऑर्गेनाइज है सोशलिस्ट राष्ट्रीय युद्धि फैमिली एनाकली अभी तो तुम जाने की ट्रेनिंग में तुम जाने फैमिली में समाज कल्याण मंत्रालय में करी सेवा जब की किया है तो जब की का आवश्यक है तो वो भी यही ना आज पुनी पुरी कल्याण परिषद में ना संपादन ऑर्गेनाइजेशन दूसरा जेतु सोशल के होगा समाज सेवा ऑफिसर को जलाकर itu tuh iga kereta reka tetap situ udah poinnya hari mission tuh ya jadi ini kan yang kecil pikir angka tuh berapa ini mission tuh orang ya itu tuh kan mau अनुदान बागा hari kecil jadi ini sudah itu di sudah ada yang berbeda baga hari bala jadi ini verification sih dia udah ada baat berbeda ya जगह में तो ओरिजिनल और जगह की एक शोषण को इवाली जाता है जगह की मालूम देगी स्पेशली जगह की प्रोग्राम तो विशेष जगह का भी रिसोर्स किया जाता है इंटरनेट डोनार की पालो लगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो होता है करारा तो पालो नहीं होता है स्पेशली होगा जगह की मामला है बुकेट संभालते की फंडिंग करी तो ऐसे भी नहीं हो पाएंगे बट जे गवर्नमेंट की जो बात एक 50 how he memory lupa lakh rupiah price ini jenisnya kan manipulation usually itu itu kan musimnya untuk hire student itu sudah dia keluar 2000 lupa lakh ini kan masih kalau lagi kerja commitment ini sih achievement kan lalu itu kan jadi ini semua hamzah lagi tapi betul kan jadi ini ini hamzah ini sih मतलब जितनी से रिफॉर्म तो लोगों तक सीखा जब ये मार्जिनलाइज कोई कमिटी की पोजीशन ही करी हुई है ना जैसे कि समतुल्य आदिवासी ओपन तो भी
থেকে আদিবাসী কমপ্লেন্ট তো হয় রেহাই ওই ট্রাইবাল কোটা আছে যাবে উপভাগ করি মই পার্বত্য জেলা অভঙ্গি কে আছে মই এপিকে বলতে মই ভয়েস স্টোরি মই 5% 100% মই লেগে নেয় না মই টিচার ইউ গ্রেড most probably 11 of হয় মই গ্রেড কম হয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিযুক্ত হওয়া মই নিযুক্ত হবেন আমার সময় কি কোটা হল বাংলাদেশ যে 1% তো এপিকে বলতে সমতলীয় আদিবাসী সহ আইমন্ত্রিকা রাজা দেবাশিস তে নবদ যাবে বিদেই মহিলা নেটওয়ার্ক দিতে উপভাগে যাবে শুধু ওয়াই তাই যাবে জব আছে শিশু যাবে কি রাইট যাবে কি ইস্যু কি কেন যাবে কি সচেতন ওই দেখায় বসে এই আইছে কি আদুকি মহিলা সমতলীয় আদিবাসী না মহিলা পূর্ণ jadi rai zero to bata jabe jogi na base asi thoda ni betul ta hai jadi me amna adu na tunga jabe ki manunda program to raga jabe ki jabe ki mama ki anjing na organization thalo ka raga jabe na conflict le base ji 2000 July 2024 ni matunda kuji khau de jabe ka gyan ta de jabe kule conflict से minimize करेगा कमाएगा पैराल रेललाइन और समांतराल के मतलब चेकिंग में मजा आएगी minimize करेगा कमाएगा कुछ लगा प्लेटफॉर्म पर शिल्पी करेगा जब इसे जातीय इंटरेस्टा लंबुना थमक सुविधा बाहर से नहीं अपील नहीं आना चाहिए अतः मतुंदा जब भी धागावासी की मुनी पूर्णता जब भी ये कदम बैक कर सके ये एक स्पार्क क्यों आने जब भी जुद्ध जातो है कि मैनेजर कम्युनिटी जाती धागावासी मुनी पूर्ण शिल्पी बतौर मदा प्लानिंग मिनिस्टर ना अपन मनमानता जब भी धागावासी मुनी पूर्ण है भी रहा मिस्टर ने मनी बैंक प्रोजेक्ट प्रपोजल पूरा का एक मतलब लाओ अतुवा हायर में मिलते हैं बिल्डिंग में की डिजाइन तो लाओ है अतुवा इना एक ही फिलिंग्स थी धागावासी मुनी पूरी की कोई को तो कोई बंदा का अतुवी स्कोप तो सुधा मिनिस्टर का है सेलिंग का जब लेना है साथ ही स्टूडियो आप जाओ मिनिस्टर का प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी सेक्रेटरी जब भी प्रपोजल है एनी कहता है प्रोजेक्ट प्रपोजल से कहते हैं प्रपोजल एनसी देखी एपीए करवानी ना इसी बराबर कहते हैं मिनिस्ट्री का उपज गवर्नमेंट कॉमन प्रपोजल है प्रोजेक्ट प्रपोजल जो सरासरी डेप्यूटी सेक्रेटरी प्रोजेक्ट बहुत पूरे चलेगा सबमिट करेगा कॉमन प्रोजेक्ट एनी प्रोजेक्ट पास करेगा लगे यदि खुदम लो जब भी नो बोर्ड है कि मंगल कुछ ताकि 1 किलोमीटर पका रास्ता देखिए जब भी नो बोर्ड है कि उत्तर हम भी जब भी 1.1200 मीटर की कैसे से एलसीडी ना माकी आगे गांव की टेक्निक को शक्ति के तो हम चलेगा बाहर पीले पीले बाहर तो मुझे शॉर्टकट में छोटा प्रोजेक्ट प्रपोजल से पास करेगा कैसा तो बोला पास तो ना होती एक तो वो है गांव है अशी को बाईने नीचे के लिए बात जब कि से प्लानिंग मिनिस्टर ना हैरम होते हैं उसी तो का तो जब का जब कि लहू बटन दर से जब कि केवल के नियम दे अतः तो का आपका समझाएंगे जब कि मेरा समाज समाज को लगा एडवाइजर मुर्शिद मेरा बोधोदरी 132 काटन नতুন ভবন अब रेलवे की डिसीजन में रेलवे डिसीजन पता ढाका डिसीजन लागू हुई बा अतः उनका समाज सेवा का करेगा उनके दिशा की बात की प्लानिंग मिनिस्टर का इच्छा को ले पाए जिला प्रशासन का हाई लेवल लोग करेगा एक डेली 66 करोड़ में है तो ये मिनिमम अपनी बात ये जब भी से 4 किलो तो ये का था नहीं नसी नहीं जब कि जेतु लीगली स्टेटस ले को बोले ऊपर नेक्स्ट जो बिता है घरा वाली से राजा वाला ये
Back to the brand, Exco City, auditorium room. Plus, residential lane, what I have air person going to be smoothly like it is maybe the token money period like auditorium season over the agony, a cigarette, সমাজ সেবা কি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়টা লিগ্যাল স্ট্যাটাসে যদি যদি অফার তো ক্রিয়েট করে যদি কেন এইরকম চাবো যদি কেন ডিরেক্ট করা অথবা এই আমার কাছে কোন জায়গায় কি সে কেন তারে বিভিন্ন প্রসঙ্গ লাগে যা প্র্যাকটিক্যালি না ফিলিংস করো অথবা এই না সমঝে নিবা আমার का जब कि प्लेन लेन की आदिवासी की लम जो बदल रोमपुर दिनाजपुर लमसम में किसी की पार्टीशन होता है जब कि स्पेशली किसी की लम से निमोन था वाला करीब था वाला जब कि लम से जाना मीना लैंड राइट्स की तो हमारा खासियाना के प्रभाव भाई तो भी आंदोलन तो भी मशाई रोको जुड़िएगा जब कि तो लम से एक बार डिस्कॉर्ड पर तो मीटिंग की लम से जब हमारा यूनिक फ्लोराइड CS में कोट की लम से जब मैं तो भी मीना पर लैंड राइट्स की तो आंदोलन तो जब कि लम माहन बसे लम तो बसे अशी कवायद का प्रोग्राम की वजह हुआ जब कि मोदी की के बजाव में हो चुका लैंड राइट्स की वजह 45 का आदिवासी की मतलब बड़ी सपोर्ट की आदिवासी की जे अमूमन आदिवासी की लम जो अपने किसी की पार्टीशन का है तो इशू जब कोई अपील को जाए तो मैं आपको लेकर तो को जब कोई ना इन पांच यूनिवर्सिटी जब कोई की दी से प्रोवाइड हो रखा जब कोई बनूं तो ले रिवा कंक्रीट जब कोई बनूं तो एजुकेशन प्रोग्राम जा रहा है पूरा जब कोई बनूं तो ग्रीन की उजन बगी मिनिमाइज को बगी आवेदन समझा रखा आरजी समझा रखा इसी का पता दे रखा हम लोग jadi dengan kami lagi membayar dan juga yang ucapkan koronda takut pergi lebih di tinggi karena filosofi kita macam orang sebenarnya kosan jadi cara fikir menurut dia jadi mana tapi orang sini masih kembali bagaimana ambil dengan baik dan kami ada cara fikir yang protokol jadi si organisasi si udah mau langsung video yang no dalam mau jadi yang semula jadi introduction dulu dan karena ada designation dulu itu skip program presentation harus sudah ada dan isyarat kita cakap saja uji mudah-mudahan INGO pada filmmaker dan pujari we satu filmmaker poet singer songwriter ada macam ini akan dari penipuni video tu congratulate tu jadi mga pawagi si Ron sila so we initiative में आना कोई locally initiative में होगा organization में हांगा si karena lain tu yang kan so obat pada ni waktu bukan ini tu macam pasien si luar jadi mengasu saya dan lain tu nanti so berbeda tim tu jika involve program pun aku jadi mengasu journey si konsep si harus sekitar tak jadi dan project tu mereka saya si jangan pergi aku ini juga platform mana ni ada lebih feeling apa yang tahu dan macam mana kita maksud ini and AG personal connection nama su berbeda kan UQ dari 2020 jadi wisata hamba ini podcast for sekian hari episode tu sudah ini dia sudah lancar so sekian mana AG identity yang mana mungkin saya cikgu yang lancar ni podcast dengan अनुभव yang laki अनुभव
yin thong che thong na she kara ide rong na ije compose to le so mana hanuba mo na regular di hand episode ta ro ka ni si makha dai kitan sundita na si pa ko kiba magi article mo sung kitan ni si makha relevant point ni hana kata she kara sham nei hana kan ka tu na in I consider initiative or projects kan may ada share to ini jadi platform share si putong jawab masing masing wang ada di sisi kita marketing opportunity yang sudah berlaku but mostly mari share samne yang tetap samne yang akan ada ini so issue in 2019-20 semuanya semua lagi intern in winter dari hobi ini jumlah session saya jadi apa yang hobi she shared with we have the house concert series and I concert chân là she đi tour là hàng bộ cái với she đi tour là một cái trong arrangement chân ni chuyện cũng chân ni mic sound system của cái đại all mà tổ đại tu tu mà đó she đi tour là she ngồi mà tour là ang công là để so very low budget zero budget là ai đi cái shop ta chân đó với chân là gọi là tổ rẻ mà dùng thật dùng dài là chuang da among na chi da duai to na chei thora ki project ma ho ngi bani so tu gi ei maru ai ba ina object ka che koi shudana par thi ba koi isha ki ba koi gi ba to creative economic creative product koi gi ba local and the music ki lo da hai da koi cover song to ko bi ba band me ba singer me shan pe che yo ina mo guitar da ko ma shan ka che cover so ko so asigasu another betul yang explained dan itu buat yang mereka kena paham dia kena old lagi usi dia sih memang in the 1970s 80s kita tahu ada pergi old original movie kan penisana di Bangladesh ini old betul usia yang hoki atau di makada di continuation dari terus atau di aku bersih main China ada kanta old berdiri sih juga konsep itu cakap apa tadi tunggu asli so itu adalah tahu nanti tujuh kayak numai kita dah oce penghutang yang kan berbagai isu bagi isu secara dan bagi isu ibami isu produksi mungkin isu wakhan isu bagi otot bagi mahik produksi yang begitu orang tahu begini so jadi mereka mengarang tahu mereka position yang tahu kan or generation yang sudah tahu kan so ada record for phone ada berubah so sebenarnya jumlah session sana bahkan dari chat production house pun bawa cuy kita tahu ni actually ini harus tahu macam jauh mana kalau soalnya ni kan tahu macam ni actually office pun bagai cuy kita jadi cuy nanti dalam kita macam macam tahu ni so makum sana di production house pun cuy lalu ini isyarat cara sahaja ini experimental series yang produce bagi orang di hobi ni dan bahkan ini kan jadi macam मुझे कोई एक ऑडियंस रिफर में शिल्पी ni vlog video macam introduce tu lah. Saja benar benar saja benar. Submit tu lah 6th Film Festival. Terkini macam ni dah. Tentu juga orang ni dah show di Dhaka dah show lagi. Dan juga sering terus ada film screening lagi. So tentu lagi dia orang film yang ada. Orang kena koyok unik macam sekarang ini tujuh di Dhaka dah city bus tadi. Lagi short film nama, mungkin saya produce dalam ada director apa, jadi Dhaka International Mobile Film Festival hai na, ULEB University of Liberal Arts of Bangladesh, mana China International Mobile International Film Festival, tapi musuh screening ko kita dah tahu, mari award funding first ko ini jadi film je, way out English kan ni. Well, so ini aku mungkin sekian dari mana short film ni produce tu kan, segi mengenai segi bukan mana ada isu workshop pun betul beras script writing, event fund pun betul mana stona isu short film produce tu macam mana. So jadi audio visual media the current yang interested locally, so documentary fiction short film pun macam so segi macam ni segi yang tu juga. Makada ini
Hino digital social media management digital content camera Hino Studio. Actually, saya last kind of teaser company, collaboration Hino Studio and project short clip just hiding a screen and Suko learn Tokchom the issue very as in company Tokchom money actually so I'm very excited this short film to take care of the wait more on her the shoe film making and only my Eva Lankoi Wadi Tawan Michak Hongchen or Hongchen trilogy Hong Eva Lankoi Wadi the child in the body Mashu Mamoni Hashem Langi father Pune Film Institute and Oil selected Oil the Kotokna interview logo but Peshadi financial and Robo with even Kodo. So Mamoni Hadia to be filmmaking the money passion level reflected film the lower already film school the lower so film the Sharisha Damaraje koi around the mental getting an emotion that's for our unity art and the shoot and I'm very happy to maintain character select my future Sharisha then the version was upcoming project may not that high version Manipuri mirror and Hikru story collaboration project Malakani. A filmmaker and high version independent film, documentary, short film, and festival circuit, target on Chava social media, Facebook, YouTube, Hangi, but this project, Lanjin, working tightly, change whatever should have to Lanjin and only. She video portrait series Unro 20 Unro short video documentary should have a video portrait actually featuring making different career path art form inspiring story over I hate that whole achievement award from very the idol, the one who speed dynamic range park company, ID, Sigai, Odasan Ramon, Kushu, feature Tony, to another Pum Over, a key scale company, when a legendary level overshoot. She dynamic spanning of the story. So the key story I'm sincere with festival board of James social media platform the video project locally already episode shoot the post production very soon Hikru Studio Facebook YouTube share so thank you very much. I can see the share thinking Gami actually share to be bahkan ke ina wahai kerana mina baik kena macam ni sendiri orang kami suruh lagi atau kerana wahai yang kita sendiri ni. Ini belum kami seperti ini mencuci terima maupun pabudi produksi dari sendiri promosi yang dari semua maupun yang jadi I don't know what he said. I'm short when I am here. But the impact the
Manipuri Minorca, I engagement here 2000 around 20 days of run and Minorca's Ahmada she platform to share with the Shibu and reach the Bugi Amashroom, Bangladesh, Hona information, news, collect of Amashroom, medium, art medium, contributor, Shambagi. Lagi itu dari engage lagi di forum tu yang bagi dari highlight successful bagi dia highlight tu itu ki impact kerana atau cara engage tu yang tahu jadi mana pada community atau community highlight improvement within high integrated platform actually art culture job session job culture represent the side यहाँ पर platform juga नहीं moving forward इसकी forum juga सुनता juga मानी presentation हमें सुन dibangun menjadi itu ini mata listener kerja paham सुनते lagi presentation हमें सुन मानी dibangun academic collaboration एक बात होती कि proposition में आए थे society pada cheese hybrid jai amashroom anuba forum amashroom anuba initiative amashroom typically नहीं ना बगी जगह आते नाम लिया है juga अशी component में आती है society pada lain component में आती है करी मायना कोई ना मैंने तो लिया है कारण तो component करी मायना किधर बजाए So, अपने society में तबक तो बच्चों तबक तो उनकी तबक से impact तो कमाने होगी society में अपना theoretical वाले बच्चों काना बच्ची impact तुम लोगी dimension ले आते हैं अदुगा ऐसी जो हाई में मतलब टाइम आपको ये theoretical dimensions theory hai su wo ko practically juga khara jiwa sutro to bo tai juga sigi tabakshe individual shunita ate by individual sikira ate kimba individual sikira lei dunya una to bo ja hai athoi society mada apni तो वही हेटेरोजेनस क्वेश्चन डिफरेंट टाइप रन सोशल एक्टिविटीज जंग एग्री करना गवर्नमेंट बॉडी का लेगी करना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का लेगी अदुगा ही कंपोनेंट में आनी सीबीटी का एक ब्रिज में तो वही मतलब का है तभी अथोगी अथोगी इनिशिएटिव का अथोगी कंट्रीब्यूशन दे इंटरेस्ट collective improvements basically ibung ko se matang wider important now ini kan follow jadi institution highway শুধুমাত্র আসলে বিল্ডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার না কেন মানে institution है वैसे भी मतलब institution होता है क्योंकि ना बाकी experience है हमारा तो उसके ऊपर बहुत खरा चीजें शेयर करूँगी तो चिंती का जो institution में है एक चीज़ है कभी ना पता अकुजी बांग्लादेश का अकुजी जाति बाहर का कल्चर को अफोर्ड होगा कि जो बहुत तो बुझा है institution की मतलब आवश्यक है असले शुरुआत रो अकुजी मीटिंग करते हैं प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक समाज का इंस्टीट्यूशन होता है अगर न्यू बने जो इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन होता है
ani hum oiba institution oiba jai amashung infrastructure institution oiba jai Manipuri Mirror institution mani jikeda maki dike na tabiri entrepreneur hire jo chesta apnida tantra hire jo ashi institution mani can have the institution jikeda ki initiative ke follow kori ba product hire ninde ashi কিন্তু আজকে মানে আজকে follow kori ba kochi je ashi apni haji feel daw na jo jadi mga si tara kita sige injection ko ang nanti so ina happening with sikita maki sector में आप होता है अब जो मॉड्यूल ना sector तो सब होता है तो आपको की भविष्य impactful होगा कि वापस ये होता है ना मतलब अथवा इतनी मतलब यहाँ आपको university level से तंजेरी अथवा इंडस्ट्रियल discipline the community अथवा discipline wise अथवा इतना knowledge तो कोई है बता के knowledge है तो कि सबक भी आती है कि वो ये बा है बदी अथवा काज़ा कि नून द वामानी वाशी तो कि कुंदा परिमाणा चटनी तो बजाय है कुंदा देख बदी ना कमाया आपको की बात है किसी भी खंडर बुझता है पर होता है तो इनिशिएटिव में आने दी अपने के लिए कि स्टूडेंट की वहाँ है तो ये शुरू है मार्क अजी कॉलेज के अंदर ये तो मार्क विषय दी तरह वहाँ है कितनी बार चला है मार्शो मार्क विषय दियो Cuma yang terkocok, nama sektor dah pemimba amasung, tahu apa istilah ini. Aduga patronization sektor di mana hoता है. Patronization की वो tanda तरह kerja bagi mana होता है. Patronize और bagi waste, patronization से भी bagi waste bagi controlling वाले bagi. बाकी से individual की rumor की बाई individual बहुत बड़ी process को part और बड़ी restrict और बड़ी individual की originality तो हमारे बड़ी संभावना और बड़ी है तो अभी तो अभी यहाँ मुफ्त लोग अभी society का दुनिया में मसले साथ-साथ important विषय में क्या है कि decision जो होता है decision either run a critical engagement either critical engagement में होता है कि कोई ना शेयरली बस साथ ही बस और अपने हिंदी का ज्ञान criticism पर critical engagement हुए करती है कि हमारा तो वो ये मॉम है अतः ये बिगिंग के दिन के मॉम है कि ये प्रत्येक में ना तो कि तो इनिशिएटिव वाली बात कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट की तमाम कोई क्रिटिकल लेंगे होता है तो ये क्रिटिकल एंगेजमेंट ऑलरेडी मैडम शिकायत है अजीब भगवती बा लेची और से उन्होंने फ्लावर ब्लूम हुए कोई कौन संचिका क्रिटिकली एंगेज हो रही थी तो प्रॉपर्ली ब्लूम हुए कोई मतलब ये काम लिया नमूना नहीं किया तो critical engagement से कोई धारावाहिक हो गए enrich कोई बा sector बा dimension में art and culture में कोई बांग्लादेश का कोई शायद से मिले अपना ठीक है नहीं मुझे अपना नाट्य तो बांग्लादेश में कोई शायद तो art and culture जो critically जीव में होता है I बता इसलिए चेंज कर दिया कोई अच्छी की पोजीशन से गया तो मूव फॉरवर्ड तो वर्क हमारी संविधान में बाकी पोजीशन का कल्चर को काउंटर तो दूसरा पोजीशन कल्चर को काउंटर तो होगी प्रोसेस से क्या
portion to low light, low light. Culture, counter culture should not be disrespectful. Now, when culture who counter the culture who defeat the light, because shortly, I think that a before we already understand taking a yang di jadi cakap kamu thank you. Dari orang kami, maka kita bagi ini itu singkir polisi. Aku ada ini aku sendiri, why British singo, era secretary, aku sendiri itu mati, mengenai bahwa Israel yang Manipuri Ironi Sahi Mama Hawaki we Amari Suna Chakra Horangi Lai Amanda Antrebi Madi Kalbami Training Madi Kemudian ada yang kita masuk dari C atau B minta kajian bikin dan masih informasi pun maupun hal yang ada dari video sinopsis berdasarkan lagu singa season singa dan kayak itu video lima from development kayak cari atau gimana cari Manipuri bilang masih jadi mengamati sama mungkin sila itu matang kali dialog program orang dialog program ini Manipuri bilang online platform na important platform ini masih melihat dari mana Manipuri maju Cycle संस्कृति हमारी कोई वाली में चिंगा लिम्बा कसी कोई आकार का अरेसन ताऊं कम्बली तो काम आइकल अच्छी उन्हें नागी तुंगी सुरन के नमक तदी उनके मने आइकल आइकल अच्छी को नंगासी Kami bersenang tunggu lesu, menurut ki orang kaya, dam kaya, kat tidak kami. Masih, boleh tidak itu? Menurut maya itu, menurut mapanda, menurut warga Taliban, Assam, Tripura, Myanmar, Bangladesh mati, China, Amerika, Kanada, Australia dan lain. Ini mahu, bahkan apa? Aku tahu ini. Apun berfungsi apun bah hanggina apun namanya ada sih jadi saja masih oke bah kali ini oke bah online platform dah jadi masih boleh tahu dah baca sini yang mau lewat pada yang online tahu kan baca bila tu jadi makin ini tulang awal besar kadang nama macam pagi kan sudah mesti hari itu itu menipuri di Makkah mau mana juga mungkin balik ke tahun ini panggungi tangga su iba tangga bunda kita tangga su dokter saya kenal Di pangi korak panggi, wali manik sudah tahu kan. Istri wala, naik ke Singapura korak panggi wali ini. Di pangi, pasal pun na, pagi Singapura korak panggi
Bangladesh lay Manipuri Many see my body see the Momuka leader Yama Sindoki was I to see my high Manipur labor they come and be with the Bangladesh labor they come and be the hammer I'm a game for a fully a fully large yeah but that's a Manipur labor they come and be modern rồi đấy rồi Malaysia itu lapar mahal, mana lapar itu rumah jauh mahal, rumah itu kalau di rumah itu khawal jauh mahal, kalau di pergi dia protein mulai siapa, si masuk gula, jadi kerja berapa tu, ada mana, Malaysia itu, Malaysia, mereka orang Indonesia, sana Hindu mereka orang tahu, ada mana yang ngasih Malaysia masing-masing jam ini mereka mana sing tarang kerajaan mereka pangan sing tarang itu dengan bisnis dia di sini mungkin mereka masih mana sahabat mengkaji wali saya tadi wali sebenarnya aja begini masih orang tu bawa haron, masih tunggu haron. Jadi masih, ini yang macam ini masih sangat ini masih sangat ini masih lebih dalam, ini masih tinggi dalam. Bukan sih aja ni. Malam ni, bagi kenaikan masih di bahaya yang ni, yang isrol na, bagi dari saya kau kerja, ini nak dari saya kau kerja, masih ni. Kasi normally mga hingga mga habagi di Bible mo di usulan marami doon kasi ikaw na nakamulay na kasi palagpag hindi sidi hindi pawan hindi ito na doon kasi mayang kulang kali sa mga minawa sila jadi namun ang masih sama ada bakal ada industri koy family yang family kalau masalah single labor di jadi mungkin anak kaya dan si sehingga wala kay ada yang full di atas amala limon sako wala amala de sedi bugi saben na wala sila ay panala Dakar ada di mana bang? Maki masuk bulan dari bang. Ini masih semua macam ini kan di sini betul kayak kopi yang ada pemain itu. Nah, bila lama seru jaminan bayar sih. Jadi aja nanti Dakar masih minggu ini makin jadi masih lagi wah. Ini kuliah si boys, sama boys, Poi siapa utang kasih orang tua di mana jamin ini ada di sini ada masih yang dari utang ini. Jadi wajib semua. Macam kan ini untuk jadi tak event semua kayak apa advisor dan orang semua itu mungkin mungkin Sige. Jadi Manipuri jadi mengata
काम तौजे hacang lena mai mai sini mangga kita amati lente agak mani mani kalau nanti kemudian kata masih tambah masalah dari kata itu program itu karena masih masuk program yang mai siapa yang mana itu malah mau ini kau itu hak mai masuk di waktu bantala bahwa ini itu hanya waktu kan apa na lain waktu itu mereka mungkin di first century macam kita modernization macam kita sains kan mari lepas kerana orang pergi hacang si ena lain mana yang si jauh kau dan kerana orang pergi mana yang pergi orang misi yang si dan mana yang pergi misi orang mereka yang yang lain itu yang direct training, professional training, ini apa lagi, hard apa lagi, brain apa lagi, apa lagi, lain lah, jadi mandi cabi, apa nak, kalau jaga batu, cabi kalau jaga batu, anak tu lain lah, anak tu nak misi kali, anak tu lain kan, jangan lupa application, application tu nak apa gamna bahaya apa nama lifestyle dah nama di lagi complication tu orang nanti complication orang nanti jadi kita sih jadi mengapa cara mau handle sih jadi mengapa sih ini tu ini baru kita belum lagi Hindi yang bukan dari ini kita ayo itu kita anak yang sih kalau kita tahu sekali masih sudah tahu banyak program jadi masih mengenai teknologi orang kasih program yang kamu mau jadi bahan saya langsung saya namanya cultural program jadi bapak anda ini kedua program Jepang hari apa saya seperti naik bawa lagi sudah sinfulness ini kayak apa? Jadi masih Mite समाज तभी कम्युनिटी तभी लेकिन इन बात को अगर क्या निकला आगा क्या हम ये मिले मणिपुरी ने मणिपुरी अभी ना क्या हम मणिपुरी नहीं करेंगे हम तो लेकिन क्या हम सुनना है कोई ये मशीन को काम ले रहा है ये मशीन ये मणिपुरी अभी कोई मिले के कल्चरल प्रोग्राम
1980 the Avina just pastor of canvas the thing not than that. Maybe find the show with the jadi bahwa dengan posisi official bukan mix seperti itu ya. Karena sistem fondasi rakam logia di pergi jadi berhali bukan melakukan pengetahuan jadi standar tu standard usually upgradation of standard with likely standard slightly standard tu orang yang ambil pasar ambil pilih version ini betul dan dia betul dan juga upgradation seperti itu. Nah, kalau itu ada pada hal ini kowe ide fane versi probably ide fane itu sehingga jadi probably ya kowe ide management ada fashion designer Robert Nolan actively and internationally dia datang dengan celebrity film industry only celebrity of my meeting especially marketing standard waktu apa yang ada yang kalau macam-macam upgrade ke orang bisa masa akan jadi pada masa akan jadi upgrade ke orang itu mahal kan upgradation maksudnya upgradation ni ada apa jadi anak bicara bahwa itu mau selalu kita no, that's not upgradation. It's just imitation. Upgradation means that you have to take the jadi bersih. Itu modernize transformation lakukan. Itu ini upgradation. Imitation ni lima dari lima karena itu tanda. Change yang ada itu imagine kita macam ada Bangladesh itu kayak awal itu, dia kalau ada sekali saya pun baru ini. Semua sama mesin orang yang ada, mulai diskusi itu semua sama sudah itu. Itu apa meeting ini cara si upgradation nanti ini tentu ya tapi ini meeting si atau apa kalau pernah usia berapa Bangladesh ini kan itu berapa directly kalau program tadi lalu participate dalam
generation itu orang sudah kita buka pada bangsa kita ini kita jauh syari pada jauh syari pada ini pada ini kan kita jelas mau share dengan maklumat tahu ya Asyik jadi contoh kalau kita begitu itu kita dengar itu aku ini jatuh jadi bisa nipu aku ini tangan dia jadi aku ini standar sih tangan bukan na yang ada acceptable standard manusia mina sendiri jadi mina sendiri ini jangan sanggup jangan tahu ini aja manusia economic programnya saya itu dah tapi economic industrialization di waktu juga ada ini tidak yang sama bahwa juga masa jasa ini betul apa Bangladesh ki wali di Ocean ini apa di mana punya dari sisi apa ini mau masalah untuk apa apa di naked match box naked match box así industri home bueno de kau dari kau di hari rumah wali di ini kali ini ayah ini dalam ini kali ini papan di jadi tatanan tadi lapundra itu belum mana itu jadi papan itu tatanan ini marketplace berarti ini jual apa itu sebenarnya kali ini ada kita himbauan deh himbauan mesti ada kita apa namanya itu nampak lagi budaya marketing terus budaya di rumah tahu apa lagi nasi itu himbauan apa ini perlu kan itu internal society mana apa yang kita lakukan nah kalau kita entar boleh ulang dah ada sini sampai ni apa itu sampai ni industri masih orang dekat itu ada pokoknya tu lebih industri ini pokoknya kan orang tu industri macam tu orang share production boleh ada marketing kita boleh ada bagi jual ada lupa tapi ada profit tu bagi profit tu bagi persentage dalam profit mana higher dari masuk yang terjadi di jaga itu semua itu awal betul waktunya industri di foundation tu tambah hari ada jalan lupa kalau bagi entrepreneur kalau bagi industri ini problem asyik coba paham ini benar benar ekoi kalau kamu ini belajar kan berucap kan mau ini berarti ekoi ini sih mana polisi ini nanti aja itu kalau coba apa di wali asyik benar juga Ningda ini mana ini, ini ada pelajaran. Yang awal kan, pergi kacang kan, sak ada jadi mungkin jumpa pangeran, jadi kamu mampu uang budi kayak macamnya itu sedih sudah masuk kalian kan yang di executive conception yang cukup jadi apa
sector mana, financial sector mana, agricultural sector mana, economic sector mana, literature sector mana, political sector ऐसे में आप ये ना खाली ना मैं को तलाश ना होना ये कहते हैं हमारा खाली हो गया तो वही कलम पढ़ना पागल कलम पढ़ने का लगी मतलब जो कहीं नहीं दिखता मैं आपको जरा आगा कोई agriculture, finance, health, economic, science, dan usaha. मैं आप लोग की accumulated idea तो perlu lah. Jadi solution. Pakal nama का शब्दिंग का solution. untuk benar agak. कोई मैं आप की तरफ macam itu bukan bahwa soal tadi कोई yang itu berbagai tadi ini hanya tadi bahwa nasu कोई success ini apa tadi itu apa mana masih yang kita tahu ya kan dari teman pasien nak kalau mau ada science medical science का जो बारिश हम जिम्मेदारी नहीं की yang mereka estimation price shock atau kita begini kalau loan charter masih kali atau investigation area ekoi mitegi yang sih apa yang ada di Bangladesh ini yang tinggi कोई लोन से अपन देश का इंटर है ना अच्छा जब सेगे बीती वाले बीती और कोई बीती उसमें से तब से अतः एक कोई नीचे लोन वाली पूरी है कोई किसी लोन लगे क्या तो लोन nama ada si bukan suka hari si loan sida jadi loan nama ini loan sida itu kita loan dari loan sih ini madu ini loan tu itu jauh orang sih kalau capca naik hai nama tu ini loan sih bukan cuma ni waktu belum ni fulfill belum ni aku loan sudah ini yang dah orang terus loan ini kita investment kita ini starting itu terus ini waktu dah aku loan sudah yang ni drawbacks with the shortfall dan ni kita pun tak berjaya कोई experience orang sih mata anda cari hari sih Bangladesh fonta Indonesia जो आकार रोशे का इकट्ठा नत्रगत जो आकार रोदिर्घ का इकट्ठा नत्रगत जो आकार द्विबिंदु रोशे का इकट्ठा जो आकार द्विबिंदु त्रिभुज का इकट्ठा चालीस या फिर miti orang kaya siapa Bangladesh itu tak cari hari siapa dikit akan itu kata nanti apa itu pilihan ini rohakan dikata roh diberikan dikata rogi Muhammad Gobindro Roshika dikata diberikan aturan nasi dia koi
ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯔꯦꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯟꯗ বাংলা ফন্ট না বাংলা কেননা অ্যালফাবেট নেই এখন আমাদের লিখে हमको रो की प्रोनाउंसिएशन उच्चारण किया पहले रो है रविंद्र रो ना सिद्धेश दा कोई रो रविंद्र रो उच्चारण किया शुरू चारी ये रविंद्र ये कहना चारी है हम चारी हम चारी कोई है तो जैसे कोई चारी है कहता है चारी है चारी है ऐसे कोई fixed ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯣꯛꯇ ꯑꯁꯤꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯔꯣꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯖꯤꯕꯤꯀꯥꯔꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯔꯤꯁꯤꯀꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯕꯪꯂꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯂꯌꯥꯂꯝ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯟ They were grammar of councils were even English only, English only. Even in a current Arab the one Arabic foreign pronunciation in even the Americans are show you Bantu they show you but also Italy. Aduna this is what they when they schedule the India constitution, they schedule exactly when they permit you know the then they make the haram masuk haram itu ada haram hanya haram ini juga hari lagi haram itu dari itu Jadi bapun apalagi loan si simple loan si dah bapun harus space yang wah. Karena Bitaina adik Facebook ni nak bukan ya. Bitaina Hindi kan makan deh, Bangla makan deh, English kan makan deh. Kenapa makan deh? Lagi orang tu dah ucapan dah, pronunciation dah. Okay, mungkin nanti malah ini juga jadi actions si mau yang atau nanti sebenarnya ada aku belum sesuatu yang mana ini identity kita apa belum jelas ini identity kita apa macam tu masih aku ini soal itu apa yang aku nak masih aku ini expert itu ada identity baik, lalu itu bisa dengan identity dari kemudian mirror macam macam mirror dan macam agak seri matanya sudah identitas juga especially काफी अशोक गंगुले एससी सिन्हा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ढाका बांग्लादेश कोई ना पशाकी को मतलब ये बात भाई तेरे में की को ये वाला लोग चला गई से बने को मेरा के सही बना me considera la primera a veces una mirar que cambiarse
all of them saying participants and intellectual discussions of really that yeah, information on the media and the just for a community Bangladesh entrepreneur development and the startup one of the job director can go or also not the I am not speaking Canada information India like within what education and the development is the education. And education, I am not there. Above average. Above average is start of the life. Then I didn't. School Canada, you must try to be above average. Bangladesh is just microscopic minority. You try to be above average. Apa one when a cigar and you have no chance for the to be a blue collar. Blue collar then has survival going to be done. You have to get the white collar. The white collar you have to be above average. Above average within that is a must. Today, the whole Canada say, the intellectual discussion of people where I'm going, very base of our survival was in the education. Education is the only way out of poverty and the development. Poverty and development, then the way out is, I repeat, is only education. Education must try to be above average. They have not technology कोई जनरल एजुकेशन इलाज के ऊपर आपने जनरल एजुकेशन में you have no problem to get a job. The general education is if he is not, if he or she is not
exceptionally brilliant. It's very difficult to get a good honorable job. This year, welcome Canada competition. That you have to be above average and excellent and hard in terms of hard working. Yeah. I don't know. Average, really, you should go for the technical education. Particularly, we cannot afford a technical college, technical school, and then engineering college, medical college. But the technical learner, other average and technical learners are the third level. And ground the maximum ground the itu technical line, technical, walaupun technical school kan itu right, project menjelaskan saja. Jadi berkata apa teknik ceramic institute, the glass and Iron Institute, semua technical everything school and college masih kan ini kan masih pastor juga ada tapi ini problem ini juga and for quite few years and for the business demand ini ada macam apa lagi akan sih ini brilliant. You can go for general education, and I think she will try to be in the technical education. You be in if I in a medical engineering, then the technical school and the class, ceramic, etc. Jadi lebih tinggal dan menjadi tapi evaluasi jadi macam kalau lebih the medicine medical nursing the medical technology passport you have no problem for a job. Apa ini kalau tadi ground tadi try another medical technology institute medical college medical university to try for that. Kalau sudah Bangladesh sudah sebagai negara ini apa komunikasi karena ada dari sampai kalau informasi kami jadi amat harus ini base ini agrarian base ada apa ini kalau financial capability grow. Itu nama kalau tahu lah, negara kalau tahu lah, jadi buat hal boleh. Sudah sama kalau tahu lah, boleh. Siapa yang dah dapat baik. Jadi kalau tahu saya entrepreneurship startup itu kalau dari background ada
circumstances that subsequently it happened never. Developed over time. We have to go over the interpretation. The basic education. Basic education after the you cannot go for it. Entrepreneurship. And the your education must be high. Sini asuna, bahan tu ina agak cari, berapa ina pulang dari, dan satu kali, apa ini sangat bagi teman, penuh ada di sini, orang sini orang tu, you advise and then you help. He has tried to go for above average. Above average is people mana above average bagi kalau itu desa tahu bina. Desa tahu tak? Control desa. Mereka yang kedua itu pastinya soalnya kita bawa itu internet saja. Aduh, you can try to, you have to try for that. Jadi apa yang kami cari, jadi bila tu bisnes kore, jadi kalau kasi minum meeting sih teman, bila nak cari, sensasi. Mereka apakah komunikasi develop atau tidak mira dari ada ni saya sudah Fight with the program that we have that fight with the short film ko ana short film ma lan boxen na short film ma ko na ye ta ni ko ki mama ga ko ki forum ko namron shankor editorial board member on ko ni ro ma ko ni na la question de ma ki mama de ko ay ta ni ma ka SCD program ko conclusion ko na tan declare to be na namron shankor Jadi, Manipuri mirror di jadi manga subagi, ada juga tangkap kita orang bersih. Kalau betul dia mana master Supreme Court के senior advocate Bangladesh का punya fighting alaba thawam menjadi mana lawan amasya jumlah semua SSC na itu dia mana last election juga cara bahasa Manipur di advisor kayak mana Dr. Hiren Kalpabun Dharabashi Manipuri, the General Secretary, Jadurvarta, Kuina, Nana, Pampuna, Leviva, Y. Chandrajit Shinha, Amshungashi, Yamna, Mamaleva, Luna, Pebar, Patukiva, Tum Koyadava, Tum Koyadava,
ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯀꯧꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯕꯦꯡꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯂꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯨꯔꯟꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ Bangladesh Krishi Bank AGM AGM होना हम पूरी जे रविता सिन्हा अवश्य बांग्लादेश की सीएम भानुगाज धामाई देवी लाना बांग्लादेश ढाका लेगा मशीनी थोड़ा मशीबो पुंखालिबो जिना इमाइंदो पुनमको कोकमना हामो तो फर्जे मणिपुरी मिरोर हायदा अहमतदा यामना नुशीना इकायखुमनाजे मणिपुरी मिरोरगी चावल पमंगशे मंगबिखिबा कनाडादा लेगिबा कोई हमम प्रमोद वजा हमम प्रमोदना अशी मंगखिबा मंगशे मणिपुरी मिरोर कौदादना अशी मंगशीना बांग्लादेश लेगिबा होय मणिपुरी मणिपुर लेगिबा वजाशी अतुरतरा मणिपुर आगरतला अमसुंग अमेरिका नॉर्थ अमेरिका मफम खुदिंदा लेबा जे मणिपुरी पुनमको प्लेटफॉर्म अमतदा पुशेलगा मणिपुरी लोन अमसुंग साहित्य अमसुंग सोशल चेंज पुनमकी मरंदा महात्मा लोकल लेबा थोदामसे चुमना थागतना अखोना मागी थागतना लोसिन जाते असी महात्मा मांगसे जान चावल मांगसे कोई पुनमकना हाय महात्मा मांगसे अपथानबा एना मणिपुरी मिडियो की मागेटगी मिरि पुनमक मासुतारि पुनमको नशिजरी माकी बांग्लादेशिगा वेना कनाडादा लेबा कमिशनर रिपोर्ट अमेरिकादा मुतुम ओपो हमना चा कुछ बांग्लादेश कशु आदि बिरो की थोड़ा शिगा जानना मालूम नासिल कबिरो सारा बाशी में शिगा देशु में मैंने बिरो की Karena karena kalau terjadi yang perlu masih di mengasubah orang masih jadi orang masih jadi orang masih ada letak lagu ini orang masih ini apa closing speech juga mengenai mana aja kan और मशीन मशीन में मशीन और मशीन ना नमकी पाखल नमक आवत है अपन बांग्लादेश लेगी बात मणिपुरी मणिपुरी चावल मणिपुरी लेगी बात अपना मौसम में अपना की नान कमाया खुशी नान नहीं ऐसी अकल तो नान बा आइडिया कोई लेन बजा तदु कोई ऐसी तुमलें सिंगसु थम्बिकीबा अपना किसी भाई अमत चली अकल तो नान बा आइडिया लेन बजा मणिपुरी समाज की जाति की अपुंग कारबनी शुद्ध करना पुंग पुन्ना तो गरी तो लायक अशिदी
Manipuri Mirrori, Mahashuba, she Alpana Shavashidi, closing Aruba, Hotel, Mashiki Matanga, Canal Lady, short film Mama Lady, she named Jaminava, she did a mission. na asini ngasigi akhoi premier gi closing ceremony hai tare celebration le kanogi ahanba session akhoi meeting session celebration jare duga mathangda akhoi ani shuba session dana Montreal la leiba filmmaker lan thokcham sinha lan gi film ma khoi uchagani madugi film gi matangda asidai khajitang mahaki video clip amtang thajarakke mayam chum tabio. Hello, my name is Lance Sinha, and I'm a filmmaker from Montreal, Quebec. And first off, I would like to extend my gratitude over the fact that Suko is being played at the Manipuri Mirror's 5th anniversary in Dhaka, Bangladesh. Dhaka, Bangladesh has always been a special place, and I've always wanted to go back and visit my family there, and I think it's one of the most beautiful places on earth. Suko is a short experimental drama film that is loosely based around my life. It's like a fictitious version of my life. It's about a man who observes his life from both perspectives through the seat of his consciousness as a kid and as an adult, only to find out that he kind of grapples with the same issues that he did as a kid, and the constant in his life has always been his father. Whether he had a good relationship or a bad relationship, that has always been the constant for him, and it kind of showcases his deep struggles with how he navigates through reality, whether it's through faith or through his religious belief or through his academic struggles. I would also like to thank Da Pramod for helping put together this screening and to be able to expose this to our community. And last but not least, Aina Manipuri Mirbu Yamna Takachiri. So this is the short note or short video clip from the LEN, and I just show you one image, the film, the Shuko. So okay, so this is the film. The name of the film is Suko, and director and the screenplay is by the Len Sinha. Sida mayamna khwaidagi nungaiba haitare sida saruk yari basingi manungda Len Sinha masamak film sigi actor mo na yauri matungda akhoi Manipuri Mirror ga shu kya wari sana khaba akhoi Oja Nanta Kumar Singh Bangladesh takini mak shu saruk yai aduga loinana Pamel Hamom Pamel se egi di chani pa tombani aduga mathangda mafam sigi actor ama Daniel Karsnas China to asigi film sigi matangda ai khaliktang kainomaga uchage akoigi banner amaga film asi festival sing na hujikana uli Korea da Japan da Canada da aduga public ti oidri to akoi mitei gi manungda akoi na kar private oina sum yangan bagi permission de sum laujare matangda asigi matangda kaino matangda ucharake. Okay, asini Suko directed by Len Sinha. Asida hari ba wahai sing siya ayamba mana koi Len
ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯄꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯃꯅꯤꯍꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯒ ꯃꯥꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤल्मꯅꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯐꯤल्म ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯤल्मꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯆꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯇꯣ ꯐꯤल्मꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ Protagonist. P-R-O-T-A-G-O-N. Shuko, listen me. Give me. Shuko, after school, you have to go to this place. They will take extra class, 1 hour. Okay, Monday to Friday. You going out, you go somewhere? Yeah, I just need to cool off. I'm just gonna go for a little drive or something. I don't know. Now, an antagonist, not always the bad guy, but often the bad guy, is someone who creates conflict for the protagonist that they need to overcome. Protagonist. P-R-O-T-A-G-O-N. Shuko, listen me. Give me. Shuko, after school, you have to go to this place. They will take extra class, 1 hour. Okay, Monday to Friday. You going out, you go somewhere? Yeah, I just need to cool off. I'm just gonna go for a little drive or something. I don't know. Now, an antagonist, not always the bad guy, but often the bad guy, is someone who creates conflict for the protagonist that they need to overcome. So mayam sum khara ngabiba tare film asi publicly hojimak tawba mayamda utpa yadamina sum trailer ona uchare mathangda karigumba khoigi festival singsi utlaba matungda public oina khoi kana tawm tum to khoi mayam dum share taw jaki manipuri page sida manipur mirror ki page sida to aroi bo oina ngasi gi thawram masi bu sinlang da saru ya biriba amasung dhaka da leiri ba sinau mayam amasung thawram masi mapung phan bagi tamol lakpiri ba mayam shai kasu manipuri mirror team gi maikai थागतचरी इकाई खुमनजरी अमसुंग खुरमजरी लोइनना मणिपुरी मिरर सी अखोई मपान लेबा कांगु खरना तौबरगसु बांग्लादेश असम त्रिपुरा मणिपुर गी मयामना सरुक याबिदुना नुक्सिबिदुना अखोई चही मंगा गी खोंसेसी तत्तना अखोई कई हाइतारे अमा नत्रग अमा अखोई थौरम के पांथोकपा ngami asigi tamaksu mayam punokusु aina थागतचरी अदुगा लोइना
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯋꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯈꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯟꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 5 10 ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯎ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ